دم باش گهدار و تماشاوان نهیجال برنامه روژوایی رو دل گلبمه. سروک وزیر هرم کردستان مسرور بارزانی بونه از 100 روز در باز بوم بسر کابینه آن همه حکومت هرم کردستان گوتارک پیشکشی رای گشتی کردستانی کرد. دو گوتاری ده سروک وزیر بابت پیوندیدار به همو آلین جواتی، آبوری، چاکسازی، خدمت گزاری و بشندن و حول حکومت هرم کردستان آنین زمان. 100 روز حکومت هرم کردستان خبات و حولین حکومت دستکفتی و هیوین هفولاتین هرما کردستانی الگل میوانی برنامه روژوی ایرو ماموسته زانینگه دکتر هیجا سندی پسپورد وارین کارگری و آبوری ده امدی بگرن دست و بنرخینن. سلاف دکتر هیجا بخیر هاتن. دکتر 100 روزین حکومت بنرینکا کارگری دارایی خون شوادن. بله. جاری خوشحالم بیجم کو پیشکشکرنا دسکورسکه یا پیامکه وکی وصل 100 روزه ارکک اخلاقیه نه همی حکومات ویتشتید کن نه شرطه نه اوبلیگاسیونه بله نوکه امید بینیم حکومت هرم کردستانی کت واتا اوا دیتی تپیش وید بیشت هولاتیه دامو دزگاه همیو کو مدوید ما امید گشتیم و آستیم. یعنی پیوندی یک شود ناف بینا هفولاتیان و حکومتی داد. بله. یبتری یبهز دخد و پیوندیه. کو پیشتی 100 روزه تیت و بحثت کد که مشکلیه. ده بیاوه زانست کارگری دا جاره آمانج تینه دست نشان کرنه و دیو دا امتین وان آمانجا امتین پیوین برای خودین که امچند گهشتین وان آمانجا. طبیعی آمانجن حکومت هرم کردستان کابینا نهه هات بین دیار کرنه جارت کارنامه حکومت دایکو دست که بری وان 100 روزه وقتی هاتیه بلاوه کرنه او خو هلکا گرنگ بی کو دست نشانا بینگاوت خو کرن یت سرکی امد برف کیرچین و تا ام کم بجینه دیده حکومت هرم کردستان کابینا نهه بی افرو دم هاتی و بحث او چالاکیاد کن و هاتیه گشت کیر 200 روزه دا طبیعی یت بیوت آیا ام چند نزیکین و چند دیرین شوان آمانجت خوبت مهاتین دست نشان کرنه. دیتن آمده گلک لاینت رهندت همیروف به سروی اساسی تت شروع وشت کت پیام 100 روزی رهند سیاسیه هی، رهند آبوریه هی، رهند کارگریه هی به گمان بابت تت دیتنش بچونه که بابتانه و تا چند آمانج هاتینا جهیناندن و بلانه که کسوکی وجهت دیدنه آیا حوالاتی چاد برای خود تا و کارنامه چاد برای خود تا ببره انجام دانا کارنامه و افساد روجت بودین که چند هست کریه گوتشتکی هاتی کرنه برسند هاد رای گشتیا کردستانی ده روشا روتینی بابت روتینی بابت گرینگ بوم 100 روزانده بابت روتینی نهیلانا روتینی الگورا بحوریا و چند باندور کریه و پیش روزی دکاره چه تأثیری بکی اف 100 روزین دست بی بگو من يعني از وکی حالاتی جد شب برای خود مجبلی وکی از پسپورت وی باریدا هست یه پیدا بی لما از بیجم 200 روزا دا وکی جناب سروک وزیران بحث کری امیل سر ریکه يعني واتا برف آمانجت خو شوی که راست امید چین روتین تیتا کم کرنه نبزیده کرنه حالات یا گله جا خلا تیتا گشنه بله کار اینانا تکنولوژی وکی نکتت انفورمیشن تکنولوژی بیروکاس سرکی اوه تو چا حالاتی دیر بخی نه دیر بخیش زانستا و تیگشته نه دیر بخی نه اتب جسته و بیتت ناف دزگه ده پیویست ناکت پیتفیه دیر بتل جه خوب بتل مال بتل بشي كارتوي انجامن يعني بري سوال انا دير ريكا ميل بريد افتشتت هاتي كرني نوكا امتين ريكا حكومتها الكترونيه تشتكين ديتنا من دو تيجاشتونو او تشتت من الديفشوم روتين برف سكتي سر ريكا درستكو برف نهيلانه تشت بو بيروكا حكومتها الكترونيه تيتا نوكا چسباندنه هندك خدمت گزاري دی اینا انجام دانه ترکا کامپیوتر تو المال دی شی بخو چنه بد هک نه همیجی بد
هندك جه بشكل ما ظنجه داتو كم هولاتي كم بتشتا دزجه وبمين تلهيفيه وبتش دستك بودستك دي جورك بوجورك دي وتتوان قناغه يد بري ويا كيمت كيجي دو وكي من خاندي مديتي ببولت بياما صدر وجادا لا مركزيات بكارتين افجي شوازك بو كم كرنا روتينه واتا او هندك خدمت گزاری وکی در خستنا پاسپورت بونمونه بینویت هولاتی الباجره که بیت باجره ماستر آن بیت پایتخت دا و بینت داره شور کرنا وان خدمت و دست حالات جبجه کرنا وان خدمت بو باجارم بچی کرد اوجی ایکش رکانکو کم کرنا روتینه از حست کم بیجمش لاین زانستی و طبيعي روتين نكو تشتكي خرابه بس زياده روتين وزياده خرابه روتين واتتو معاملك برايفت بهرجار وكي خو او بخو باشا تو ستاندرايز بكي تو سيستمك تشيكي كو دوباره بتن معنا بل ولا نقد ببتا سبب هندك ومروف جيرو بت كاربي يان هندك قناغتين وكي مقوتي روتينك كو شش قناغه پیدا کرنه دو شيء سياش وانا راكي ودي انتو بناحيه الکترونی بکشینا تو حالات ورکی ناف دزگه دا و فشارک بختت ناف دزگه دا و هنگ پیتوی وجا تو حالات زیاده تر جبین دزگه دا و تو بین حتاش ناحیه جینگه وجی ناحیه تندرستی وجی نه جینگه ها که تندرستیت ناف دزگه دا خوشحالم یا از بینم حتانو که دوان صد روزا دا وکی مگوتی دا از بابتانه بم یل سر پنگاوا درست وکی جناب سرکوزیان خوشی گوتیل دست بکت بجد يعني بشويه كامت كتينا سركه وازید بینم که برای وان آمانجات شد اوید اصلا ناف کارنامه خودی کارنامه حکومت هرما کزن کابینه نهیا آتی بلاوکن بری صد روزات شد که جابی گومان بابت سروک وزیر بابت کی گرینگ و گرتی دست بابت دارایی و پیدا کردن دهاتین زیاده تر این حکومت هرما کردستانی دوی وارد گوتارا سروک وزیر هر وها صد روزات شد خالك جرنجا زور سباس زیرکی حکمرانی ریو برنا ولاتك نت هند دا فقط تو پارا همه چابت پیدا کی و تو بزانی تو دیش چند ریکا بشی پیدا کی یا ایک دو دیسا زیرکی نت هند دا کو بس مروف پارا کیم کد بله بزان دی پارا چوابکار اینت و بو چتش تو دی چا شی پارا ببتا اگر هنده کو پارت زیده تر وتعائد ان ريفينيو زياده تربت هندك دولات داوكي بيجن هندا جا كانسر وكي نخوشك خرابه هكا دولات تنها خو جريدت اك تشق ان اك يقلم لقكش يتبار او جي نفط باشا كو بارا پیدا بكد بل خرابه وقت بتا تنها ريك بو هندك كو بارا بيدا يعني حتى خلق تنبلد بت اتفهم ده لو ما او جواكن تانا ناس كرني كو خدمت گزارن و تا سيرفيس اورينتد يعني سيرفيس اندسترين او جواكن اويت حتى اجا موارد الطبيعي يتسرشتين نبن دي هرجين ودي بردامن ووقت توشي قيرانه كدبن چلوانايت خوش حالم دوباره پیام صدر جادا ازید بینم کو بابتا باج و رخصتنا باجا تبحث کردن و اوه گله گرنگه نکو بارک گرانیت اخنا سر حولاتی و کمپانیا نخیر رخصتنا باج گرنگه کو کس خو ندزت باج دانه هر وصا تنظیم و سیستم باج کردن کو کیده چند دید اوجی گرنگه باج گلک تاکس گلک بابتا که گرنگه و همه دولت پیشکتی جیت هین اول سبب که بو هند وقت که کوگل جا کمپانی آن حتی تا که کس بزن دیچا پارت خوب کارینت و دیچا شد هشتا فایده آن قازانج پیدا بکرد که کمپانی بد دا بشد جبلی تاکسیت خوب بشد فایده که جی پیدا کرد کشتو کال و تا چاندن گلک هات جخت کرنیل سرت ناف پیام صدر جیدا و اول هک تو یعنی برای خوب یه چند جا هات دوباره کرنه وشا چاندنه يعني كشتو كاله اول بخود دلالته که پیامک کو اف حکومتا يدفيت بتر گو خوب دتا كارت كشتو كال چنكي ما هي معرض هي ما زاويه هي ما اوه هي
مروفت هين قلناها ام نشين كشتوكالا كي بيدا بكين كو بشين على الاقل بجين از دا قال جات بيجم يعني هكا هات وقيران نفطي بردوان بي نما ولات ديشيت خو بريفا بتشنا بتب او خوراكي بشيت بيدا بكتش زافيا خو وطبيعتك يقلك يسركتي وطبيعتك يقلك لو ما دوباره افشي لانا كي بابتانه زيد بيجم از بينم كو تنويع يعني كو رنگ و رنگ کرنا لقت پیدا کرنا پارا آن چقدر پیدا کرنا پارا یه دیارت و پیامدا و جه خوشحالی بالنسبه من جبلی هندکو وکی مدیتی کم کرنا مصرف زیاده یا خلط و تا چاره سر کرنا گندلی دیسا بیان او دیار گلک دویدا اف بو چونه هر دو گلگرن کم کرنا پارت کم کرنا زعی کرنا پارا و کم بیجین نه اتبکار اینان بشوازه که خلط و وقتی که هر برانبری ویجی زیاده کرنا مصدرت پیدا کرنا پارا برز سندین ها او گاوین چاکسازی کو هاتنا آبیتن دی چند علی کار بنجبوم سیستم کارگیری و باشتر گرنا دزگهین حکومی ین کردستان گلک گرنگ از گلک جات بیجم من آفاقفتن دوباره کری از بینم پیتویه حکمتک بچیک و زیرک نکه وقت از بیجم بچیک ما بس دامنینه بچیک بهیبت آخو نخیر بچیک مصرف آخو بچیک هنده بس بهز اتشدا ات پیدا کرنا درفت و درفت بو کرت تایبت و بشت و بکد چافدیریا کرت تایبت بکد کو کرت تایبت درفت شولی و مصدرت پارا پیدا بکد بو حکومته لو ما چاک سازید ناف دزگهن حکومته دا ایکش پینگاوت وید سرکیت کو جه خوشحالی ازید بینم یه برفنده چد کم کرنا آن ترشیح کرنا جهاز ادارینا آن هیاکلت ادارینا بشوازه که کو کار برفب چد لی پیتوینه بتب هند او مصرف زیاده اوات تکرنه آن حتی هک هندک میلاکات امد بیجینه ید زیاده هبن اتناف هیاکلت وان دزگه هادا فاوات هند وقت کد کو مصرف کیم بت لما موجود حکمت بچیک بتش ناحیه مصرف زیاده نکو مصرف پیتوی زعی کرن کیم بت ترشیح کرنا آن لاواز کرنا بس لاواز کرنا بشوازه که نگاتیو ارینی نرینی بشوازه که ارینی کو حکومت کوکبت وکی من بیجین یا حجاب کردی برانبری و کرته که تایبت هبت یه بهز بت بله استغلالك حولاتي جي نكت تنديدا لو ما مشيت او حكمتا زيرك وبجيك بشت شاف ديريا ويكرتا تايبتا مظنو بسود بكت اف جورا تشاك سازيا سر هر دولا لا يعني حكوميت ناف دزگه هادا دبكي وتو ويدر فتيج برخصين واني آسا پیدا بكي بو حكم بو وبانقا جيتو بشي پیش بخي وولوي بكي تراست ثقتا حولاتي پیدا بدو بارد بانقا دا اوا دبتا اگر هندكو چاکسازی که باش پیدا بد حکمت دا نه صرف کرنا پارزه دا کرنا حکمت و درفت پیدا کردن بو کرت تایبت دکتر هجا بابتنگو ما گرتنه دست سیستماتیزه کرنا وانه دکاری چند دالی کاری ببه بنمایه که جبونی آنینا و برهینانا بیانی جبو هرما کردستانی گو بابتی که گلکی گرینگه بگو ما جبو آبوریا ولاته بله هکه ام برای خوب دینه کارنامه کابینا نهی حکومت هرما کردستان کارنامه هاتی بلاوه کرنه بری وان صد روژا و نوکه جید پیام صد روژا دا هاوسنگیه که هی ایکش سکتر انتیتا بحث کرنه آن ایکش لاین انتیتا بحث کرنه که کاری هاتی سر کرنه کار پیدا کرنه سقامگیری نوچهی و جبلی هندجی پیدا کرنا مکم کرنا پیوندی آدگل دولت و لاین اجدر و درکی چه نوچهی بد چه سر آست جهانی بد و برهنر یه بیانی کم تشنکوی گرنگه بزاند آیا سقامگیری استقرار امناهی هیا آنینه یا ازد زانم و پیت حسم کو بچکی هندک کمپانیای هاتین یه زفرن ونو که
وأفا جرينجا كو بشتي شري داعش وقت تشوين وقت شري داعش ده هندك نماين آن أوبراسيون خو هيلان صار كرن وتشون نوكي الزفرن فا بينغاف تينا هافتنه بو هندك و برهنر دیسا اف هسته بزفرد والدك چونكي اف ناوچاها ايكش ناوچه زيادة ها يعني يمنها استقرارا نسبيا مشويك الرجاي القلب و وسط يتديتني يعني عند داكو هريما كردستان دبتا او ناوچاكو جلك خلق ان او جهت امناهي هبتلشني جاف كتو بيتا فيري وبرهنا ريد اركي وقت بيتا فيري بيتوفيا شبلي امنا هي جي بزانت كا آيا خدمت گزاري هيا ريك هنا جاده هنا طيارة خوشتيتو تشت آنا تاكس چاوادي انا حساب كرني هندي تو كيم كي درفته بكي باشا ما ياساي هي ياسا وبرهناني باشا بس بيتوفيا هشتا باشتر بت بيتا كرني هكا بزفرد و برلماني وجارك دي بري خوب دنه بچاوك ني سردمي داد بيجم دي باشتر بت وبرهنري در وقت ببينت كو استقراره واصلاحي هاتي تشاك سازي تتكرني وبارا يتزفرت يعني كاش سايكل وكيد بيجني تزفرت ديسا دوباره نف بازاري دا تيتو تشت بارا ديت اوجي ديت استثمارك دي وبرهنانك دي دا بزان دا بشت باوريات درفه بحريم كردستان هر وهم بابتا گندلیه یک جبابتین کو زنایا گشتیا کرد گلکی لسرهاتی آخفتن نها ریگرتن پیشا گندلیه یا کو سروک وزیر گوتارا خودجی آنی زمان ریگرتنا گندلیه دکاری چری کی زیاده تر آباوریه نابینا هف ولاتی و حکومتی ده چهار سرنا گندلیه سه چهار جورات تکرنه و ادبجم حكومتها هريما كردستان كارت كتل سروي حتى حدك اك نهيلانا وش لاينه ام بيجين ياسايفه لاينه امني وجي يعني رول محكمه بيتا بهسكرنه كو او كيسنتينا جهاستنه بو محكمه فعلا بين چهار سرکرنه و بریار بیت ورگرتنه تنده و بریار درستو حاسم اكيد بيجن جي خدا بن و بیت دیار کرنه بو خلقی گله گرنگه ميديا دوله كي ببين تدفيري دوت حكومات طبعا درفت جبتها ميديا كو ديار كن اف كيسه افهمت معناك تشيت كدف خلقي دو اوين تهزراوان داجي هيا جندل يبكن ناكن افا ناحيه كفا ناحيه منع ردع يعني نهيلان اوي يا دوي تو چاوده شی وان میکانیزما پیدا بکی بو دیسا نهیلانا یعنی درفت پیدا نکی بو خلکی آن بو هندکا بو بوره چه کارمند بن چه حالاتی بن برف گندلی بچن بو نمونه وکی ما بحث آیتی کرد هندی تو حالاتی دیر بخی اش دزگهه بیر دیر بخی وکی جسته مگود نه وکی تیگهشتنو او ویت ما پیوندی هیز هبت الگل حکمت او هیچ بس وقتی تیکل نبت الگل خدمت خدا اوی خدمت گزاری پیشکش کرد واتا کارمند ویره تو درفت ناهلیه دی او پیوندی بینات بتا پیوندی که الکترونی دیسا تو نشی خلق نشید گندلیه بکد وقتی سیستم بین دانانه وکی کمیته یعنی لجنه بین دانانه نه یک کسبت و دو کسبت بین گوهارتنه او لجنه دارایی بونمونه لجنه بریاردان درباره مناقصات عقودا سیستم عقودا ببتا سیستمی که الکترونیه که از منهاجی هیا حکومت هرما کردستان هندک پروژه دست دو کارت گل هندک لاین بیان یت پروفیسیونال بو الکترونی کرنا عقودا تعاقد شات نکنه کنترکتا اول جنگیرن برای خب دیست دوباره کم کرنا دست دوردانا مروفا آن هات نوانت ناف هندک پروسیت که وتینا وکی بجنه بانگلیزی راشنالایز کردن واتا تو استاندارد بکی دی کم کی درفتت هندک و گندلی پیدا بد از وید بینم کارنامه حکومت هرما کردستان و پیام صدر و جاده که کتی دیسا سرکاری برف هنده شد هیوی دارم که زیاده تر بیت کار کردن سروی تشتی و فعلا کم بد دکتر جان ها گر اموان صدر و جان وکی نمونه کی وره بکنم وکی نینکه کیش بوی پیش هروجی 4 سال دوان 4 سالان دجی کو او اکتیویتی چالا کی خباتین حکومتی و وی شی بردوام بدن پشتی 4 سالان و نیکی چاواتی پیشا چاویم رو
سپاس فێربوون گرنگە هەکە بەردەوام بێت ئەف چالاکیەتە و هیویدارم وە گەشتبینم چونکی ئەڤە ئیشهارکردن ئەمە تەنها بەحثکردنا وان بابەتە بتە التیزام وەکی مگوت بتە التیزامەکە ئەخلاقی و یاسایی لەسەر حکوومەتێ ئەف هەمی تشتێت هاتی ناو پەیاما حکوومەت هەرێما کوردستانێدا و یاسەد ڕۆژی داژی دێوەل مەکرد کارمەند و هاوڵاتی فێر بن وەختێ بەحسێ وەختی بکرد نابێت تو وەختی بەرزێکی تو وەختی خوددا بێ دەوامێ وەختێ بەحسێ گەندەلیە تێتەکردنی و تێتە چارەسەرکردن تێتە دیارکردنی بۆ خەلکێ دەمێ بەحسێ و بەرهێنانت کرد و دەرفەت فعلا پەیدات بت بووە بەرهێنانێ و یەک دەرفەتێت یەکسانەت ناو بەرە و بەرهێنانە ناوکردێتە تزانین چی لێتێت دەست پێت کرد یعنی ملت هەمی لەگەل دەستگەهێن يعني فەرمی لەگەل کۆمپانیا لەگەل هەمی ئەو دەستگەهێنت ناو جوواکێدا دەست پێت کرد فێرت بێت فێری vê پرۆسێت بێت هەندیژی بێتە بەحثکردنی لەمە ڕۆڵێ میدیای گەلە گرنگە بتە نەریتێک ئێدی خەلک شەرمت کرد خەلک دێ شەرم کرد گەندەلیە کرد خەلک دەوێت وە بەرهێنانێ بکرد خەلک نەوێت بشتت کارتێ گشتیدا هەکە دەرفەت هەبتت کارتێ تایبەتدا ئەڤەت بتە کەلتورێک ئەف کەلتورە من ئەس بینم هیویدارم سێ ساڵ دی وەلو ئەس دایمەن بێژمە حکومەتێژیێز وەکی مامۆستای زانکۆ بابە بێژم وەختێوە کێمە وەختێوە کێمە هندی هین بشێن زیتر شولکن بەس ئەس هیویدارم و سێ ساڵ دی وەکی ئەڤرو هەکەمە ئێک و دوودی جارەدی ئەس ببینم ئەف تشتێت هاتیم بەحثکردنێت پەیاما سەد ڕۆژیدا هێشتا زێدەتر بچەسبن و خەلک دەست پێ بکرد دیفکەوت خەلک ببتە کەلتور استراتیژیا هەرێما کوردستانی یا پەیوەندیەکی نێزیکتر لەگەل حکوومەتە فەدەراڵا بەغداد ji bo çareserkirina pirsgirêkên herdû alînjîlê bi taybetê herêma Kurdistanê tu çawa dinirxînî çawa dibîne nêzik bûneke zêdetir ez ê bînim gelekê giring e rastî divê qonaxê da yani herêma Kurdistanê hewceya baştir bit tendurustir bit xelek pêtivî jiyaneka baştir e amancet me em dizanîn kêrêne û çawanin wekî milleteke bidîtina min ev qonaxa xusûsan ev hikûmeta herêma Kurdistan kabînane heye baş e şûrkitin ser hindê çawa bişêt jiyana take kesê we jiyana xêzana xweştir lê bikir bê jiyaneka baş jiyaneka yani wekî dibêjin ya rehet bit mirov neşêt adeten bîr bikit bû tiştê dî bû amancê dît jiyanê de لو ما پەیوەندی گەل بەغدا ئەس بینم پەیوەندێکە باش یا گەلێکا گرنگە چونکی پێتڤێت و زامنکی حالیان وەسانە واقعێمە وەسانە ئەمێت حکوومەتەکە دەولەتەکە فدرالی داژین بودجامە گرێدایە یعنی گەل بەغدا ئەف هێزکردنا پەیوەندیە گەل بەغدا bi şêwazekê layinekê praktîkî ez berê xwe me pragmatî heta siyasa pragmatî da yani مرۆڤ بەرە خودتێش ناحیا سیاسی و ناحیا پراگماتیە سیاسی یا درستە و هەندی باشتر بجی حالیان gelek باشە حتا مجتمع دەولیژی وەختێت بەرە خودتێ ئەف پەیوەندیە هەی بچاوێکێت بەرە خودتێت بێژێت ئەم تێدگەهین و ئەف حکوومەتە یەدوێت پەیوەندیەکە ئیداری یاسایی درست پەیدا بکرد گەل بەغدا هینگێ هەکە بەغدا پابەت نەبێت گەلمە ئەو وێجا دێبتە بابەتێک دی باشە بەس بۆچوونە مدا ئەوانوکە کابینانە هەیە حکوومەتی هەرێما کوردستانê ya ku pêkhatiye ji van hemî hizbe ev navûce ev têgeştinayê hey mukimkirin û hêzkirina peywendiyê gel bexda ya zêde durist e çunkî dê zamin kit ku bernamê karnama hikûmetê herêma Kurdistanê kabînanê hê cih bên û ev sed rojê he bibine sê salê dirist û temam û sax Belê spas Dr. Hêja Sindî mamosteyî zanînge ku tu mêvanê bernameya derfetê jî spas bûye Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya rojevayî ro heta bernameyek dina roje